Amen. Praise the Lord for those specials kakabsat. Amen. At nakasisayati hapo kakabsat. Ibagbaglat at iti istorya saksakita ya.
At medyo mangreklamo ti Pastor Proving kakabsat. Yeah, dito past few weeks has been very busy. Kamuno nang di share na di kalman kakabsat ko tagsasakit da amin ni Australia, puyat, bannog, lamiis. Praise the Lord ta nakasangpod da si Pipya, simangpod da Monday night, early morning Tuesday, napandat Manila kakabsat for the birthday of Pastor Benny Abante and for the Ancho Conference. Sino kada kayo nakabuya kay di preaching na? Amen? Praise God, nagpintas di message na kakabsat. I was naparugik and then I was driving to work. Idi madama ag-preach kat eksakto nga ag-closing isuna di mo ba na ki J. Lugan ko kakabsat kat dakil nga blessing di nga message kakabsat. I'm part of that global ministry. Amen? Nagsayat launay kakabsat ti pinangi plastar ti apo iti adipon na kunti trabaho na. And talaga may dayo launay ti apo iti trabaho nga makikita iti HBBC International kakabsat. Kat karkararag ti kadiso na ni Pastor Pruvi, he's just getting ready to go to the control room right now kakabsat, but be mindful, be prayerful. Adu pa iti kayat ng obra, adut naka-schedule ng obra itat ng alawas kakabsat, iso ti panang rugitismek. I think this coming Thursday or Friday, dito leadership conference da or leadership class da ij mismo kadaratan kakabsat. So dito yan announce ko di Wednesday that we have so many opportunities, privileges, iti access ta iti high school, no magkurkurang ti tao. So nga ikarkararag tayo, datay ti agawi din kakabsat, amen? Yeah, one person every week. Sino kayat na tumayab next week? Amen? Kahit ni M nga mo passport na dito kakabsat, nakasalang madama iti processing iti citizenship na. But before inti dinggan ti adipen ti hapo, ti pala dinggan ti testimony kakabsat from one of our brethren in Australia, Brother Dexter. Go ahead then. Good morning po, Pastor June. Good morning po, Pastor Proby, at sa inyo po mga kapatid. Thank you so much po, Pastor, for the privilege to share my testimony once again. I am your brother in the Lord, Brother Dexter Baltazar, a member of HBBC Australia Outreach. The gospel was shared to me by Sis Gretchen inside a bus while on our way to work po. And at siya rin po yung nag-invite sa akin to I was saved on July 19, 2019, and she also invited me to join HBBC online the same year. Simula nang makilala ko ang Panginoong Jesus, ay marami na po ang nagbago sa buhay ko. Isa dito ay ang pananaw ko sa buhay. Noon, puro ako lang ang nasa isip ko. Pero ngayon, hindi na ako, kundi Panginoon muna bago ako. Noon, pangarap lang para sa sarili ko. Pero ngayon, nangangarap na ako para sa Panginoon at sa kanyang trabaho. Natutunan kong isang tabi ang aking mga pansariling pangarap upang magampanan ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Naalala ko dati ang daming offer ng ibang trabaho. Maganda ang benefits at di hamak na mas malaki ang sahod. Ngunit kapalit nun, mapapalayo ako sa ministry. But I decided to decline those opportunities and settle for the ministry. My migration agent also advised me and encouraged me many times to go to regional areas. Dahil sabi niya, mas malaki daw ang chance para mag-PR dahil mahirap daw dito sa city kasi mataas daw yung competition. Pero sa isip-isip ko mga kapatid, paano na ang ministry pag pumunta ako doon? Human nature gusto ko. Pero kasi sino ba naman yung ayaw, di ba, na mapabilis yung pag-approve ng permanent residency. But despite that, I chose to stand on my conviction. Sabi ko sa sarili ko, kahit nasaan ako, pagkalooban ng Diyos, mangyayari at mangyayari. So I told God, Lord, I will stay here. Ikaw na ang bahala. I will leave everything into your hands. Dito napatunayan ko how powerful Matthew 6:33 is. Pag inuna mo ang Diyos, everything else will follow. By His grace, ngayon inaantay na lang po namin ang approval ng aming permanent residency visa. Wala akong pagsisisi na pinili kong unahin ang para sa Diyos over myself.
Because I know it is worth it and it will be worth it. Marami man challenges ang dumating, pero tuloy pa rin basta para sa Panginoon. There may be persecutions, but I have no intention of quitting, mga kapatid. I will always choose I will always choose to stand on my conviction no matter what the situation is. Tulad ng parating sinasabi ng ating mahal na pastor, don't just settle for what is convenient, but settle for what is right. So I will settle for what is right, and that is serving God. Yun lamang po, mga kapatid. Thank you po, Pastor. To God be the glory po. Amen. What a testimony kakabsat. Amen. Talagang hanak maumuma kakabsat ng mangdingding digiti testimonyo digiti kakabsat di Australia. Nga masabali lata tayo da kayo mismo maka-witness. So, ang kagbaybayag, agsagana kayo mapampumasyar. Amen. So, kung arad baybayag ganun kakabsat, I'm very excited. I know he doesn't look so well and he doesn't feel so well, but intay dinggun, intay ituti, undivided attention tayo iti senior pastor tayo. Amen. Okay, aloha and good afternoon to all of us. I'd like to apologize for not being able to come in earlier than expected because we are not feeling good. But thank God for His grace that I could be able to share with you today the Word of God. Musta kayo kakabsat? I missed our service last Monday. It should flight me from Australia to Tawag. We arrived Monday about 11 o'clock p.m. Then around 4 o'clock a.m. I headed back to Manila to attend the birthday celebration of Pastor BMA and also to attend the Antioch Conference, which I was one of the speakers. That praise God for what He has done. For the past 2 weeks, kakabsat, iti Australia, madaydayaw iti apo ay baptized upat ayan. We had 4 baptisms, 4 or 5 baptisms. The Lord added 2 families. Umuna ka the family ni Jeff kini Maricar. Okay, they are from Santo Tomas, Isabela. So, to God be the glory, kakabsat. Imbay dalang nag-attend idi anniversary. Do we have photos for that? Imbay dalang nag-attend idi anniversary. Tapos, habang nga mga aldaw kami idi, I was talking with them, at kunakat, may kayo bisitaan ko na. So, hang kumot in-expect, nga idi mapang kubisitaan ida, naghawis na mo tigagayom dan kakabsat. Iso nga nag-Bible study kami. At DJ goal ko nga bang follow up iti baptism. Ang kung may ipasok ko na nagadumot ti bisita dan. Nagluto da pay. So, I set another day to meet them. Kastamot DJ agasawa man ni Rico kan ni nalibatak tinagan na di may san. Kagma ko DJ name na. So I set another schedule to meet with these 2 couple. At praise God kakabsat. Talagang very ripe iti puso da iti sa uti apo. So nagpabaptize da. DJ may isang babae jay kabsat ni Brother Toto. When tinatayag dito kabsat ni Toto. At blessing isuna kakabsat i-follow up ko di baptism, ididamagat kat, sister, magpapabaptize ka na, kung agsangit mo itong kakabsat. Kung di panunod ko, naiyak ka naman na, kung tiam mo kat ag-struggle nga ag-decide. Kasi she comes from a Church of Christ background. Amin di Church of Christ, di Campbellite. I-teaching amin di Campbellite, believe and be baptized to be saved. So I thought she was struggling about that. Nung haanggayam, kaputa ko na hindi pastor ko naiyak lang dahil napakaliwanag kasi yung paliwanag ninyo at talagang naramdaman niya yung joy. At permit ragsak na. So nga, na-burden ang tipusok kakabsat, kaputa of the many ministries that we have, the many key people, kunakit
I wonder no amin tayo kat ammo tayon ti talaga nga ag-present iti follow up ken present iti baptism. So, what I did, kadigijay amin nga follow up nga inaramid ko, in record ko kakabsat iti audio. Then right after, I would send to my staff, i-transcribe human ko na. Tapnon DJ ma-i-transcribe on paper, isot maitod nga kopya kada kayo nga follow up. So that by reading and reading and reading every now and then, aging ganang ag-register di panunot yo, amuyon to nga ibalikas, kan i-explikar, digiti nga lesson. Because this is what I found out. If I explain the lesson to you, maawatan nyo. Ngam tunusikat pinag-explain ko, aglilikaw di bagbagam. Kasi you have a different frame of thinking and different, kumbaga hantag kapanunutan. So, by giving to you the transcribed, recorded nga na i-transcribe, di pa nang basbasa, isot nag-register ka. So, I want really all our people na mag-elevate. Amo yung i-explikar ti follow-up no na isalakanan, amo yung i-explikar iti baptism. Kasi, for example, diba, kung nagkumagat, i-follow up mo man ti baptism ko na. So, how will you explain baptism? Diba? Siyempre, pag upo sabi, ang lesson natin ngayon, kapatid, ay tungkol sa baptism. No, you don't start a lesson that way. At the transition na kakabsat. So nga, kunakat Lord, thank you for giving me this opportunity at mabaling nga usarat deto itapno isuro kadagiti men kan amin nga kayat na tiag follow up. Okay? So, to God be the glory that iso nga nanayunan kakabsat iti 3 actually. Di agasawa nga may isa, inadapt tayo. Amo ni Preacher Glenn di jay, kilala niyan. Inadapt natin silang member. So, talo nga pamilya, tinainayon asigod. Kadito lang nga duwa nga lawas nga panagbisita tayo kakabsat. So nga, iti Sunday, kita at di attendance da nga kasjekat, talaga nga umaduda kakabsat. So nga, I don't know, but maybe if the Lord gives me, if He gives us a visa next time, makabulan kami dapat. Makabulan kami dapat sa chay. Well, look da Dexter. Dex. Next time, makabulang gamto ang kimadanagan ta kwa, inakto ang trabaho, di kita'y cash ko, nakaluklukwan. Amoy di cash, di kita'y ahaan nga naka-payroll. Wen, kalata go Brad Giant, tada di cash king ka. Ngam madi, sa kumatla ko na, madi. Baka no matiliwan da tayo. Inaklatag, pidot di kwan, buludot ti Delio, ting kami aggikarga, di kita'y ije nga medya ka mo ti curbside, ka mo garage sale kami. Ti curbside, at da iti naka-schedule ti kada distrito. Nga digiti nga balbalay, digiti ag-declutter, nga handamot nga may awang pagibilenda, ipandalatang itambag jerwaren kakapsat. Rep, TV, digiti mower, bed nga nagdadakkel, kudson, sopa, kada oven, at padajerwar. Tapos, 1 month deta nga schedule. 2 weeks yata. Tapos tunukuan, after 2 weeks, umay to bunagan ng ti gobyerno. Ijay. Kat, napang kami nga kastagat, nakaalan ni Dexter, dete helmet ti agmut motor, kabarbaro. Post na yan ta Facebook kakabsat dyan ka mo na dagimatang $100. Libre di dyan, pidutom lang ta. Nakapidot dati sopa nga nakabarbaro pa lang kakabsat. Kat hindi mapamikitaan, kabaro pa lang na solid kun talaga nakalilinis pa na leather na kakabsat. May isa nga 3-seater, kun may isa nga single. Kuna na di dyan ta single, na nakapan nga papel. Kuna na, please don't move, I like this. Kuna na. Kaya na nga sawan, agdanin lang ipareserba. Kaya tiyo Dexter, kung pastor, hindi buludan tayo trailer ni Nelion, paspasan tayo, pang kami, panayin kain kabit
trailer ni Nelio nga kasta. After 45 minutes, agsubli kami. Niawanan nga kabsat. Wanan. Nakita na siguro nga na pa may binidir-bidir nga kabsat. Tapos jay, managkat, kami glako no ko ako na. No, but what I'm saying is talagang there is a lot of opportunity and there are a lot of things that can be done. Kakabsat, iti panag-stay tayo ijay. At karkararag yun, iti new believers nga sapit at tultuloy na pa yung grow. Okay? Praise God for that. Well, today nga malam kakabsat, alam tayo digiti Bibles tayo, kat tumakder tayo, lukibon tayo di 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Okay? 2 Peter chapter 3 verse number 18. So, praise God. Amuyo, madaydayaw iti apo kakabsat, digiti mission trip tayo, kat idi, apo nagrigat ti mapa nag-church planting kakabsat, nga po ta limitado ti tao, limitado ti resources. Ngam ita, deti church planting tayo, it is now being made possible because of our online technology. Iso nga kasla kada kay ditagat ni makapag-ministerat. Naisanay kay mutan ay hanyo mat sa pulo na nga adak dita sangwanan nga kailangan na physical nga preach. Naisanay yun eh. Kumbaga ket hanyo kitkitaanan DJ barrier. Kumbaga sila ta abangan yung message ni pastor kasday di ba? So praise God for the online. Tapos digiti resources tayo kakabsat. Imagine ni preacher Glenn ti nag-encourage kanya isang sangput mi di nga nagkapo di Australia di March. After 1 week kunana kanya kon, would you like to visit? Siguro makita na di dadagsan di pusok. Makita na di trabaho ti apo. Then makita na nga the desire ko nga mang minister. So nga kunana kanya, would you like to visit Australia one more time before the anniversary? Kunana kanya. That prayerfully, Jack nagsaan kakabsat. So nga napang kami di April. Nagkalabanag di pa nag-visit ko di April kasi isutin ang iprepara kakabsat deti anniversary. Oo. Iso nga praise God. Puri may isa ko mama nag-expert visa min. At kuna ni Gretchen, DJ nagpatulong kami di tahamot nagaten ni Dalia. Kuna nagat mabalin manen ti ag-apply kuna na kasjay. Dedi nang tulong kada kami nga naka-alakam ti visa, mabalin manen kuna na. So nga ikararag yung kakabsat that this week papangkam iti Manila kini Ma'am Kay ibayok yakap te submit kam ti documents para kadetoy Europe kakabsat. Ket ala no makita min tumanan kitantay tumanan no kasanot pa nagtrabaho ni Apo Dios ken anat ti mabalin nga maaramid kakabsat ngem I believe Europe is ready for HBBC. Not only HBBC is ready for Europe. Maybe Europe is ready for HBBC. So nga, praise God kakabsat. At naragsak kayo mo lang, naliday kayo sa mo to. Da kayo kakabsat, iti instrumento ti Apo, kadagito international mission travel ko. Digito local travels tayo, main sanctuary, timang Pinfinance. Ngam digiti international mission travel ko, dakay dita Hawaii kakabsat. So nga, continue to be faithful to the Lord. It's not in vain, digita tithes and offering tayo. Termine, aduti bunga na kakabsat. Amen? Okay, 2 Peter chapter 3, verse number 18. 2 Peter 3:18. Everybody, di Ilocano, basahan tayo. Ngem rumang ay kayo kuma iti parabor. Ken iti panangam mo ken apo tayo ken mangisalakan a Hesu Kristo. Ken kuana maited kumati kinadayag ita, ken iti agnanayon awan patinggana. Amen. Let us pray. Apo Diyos, agyamang kamken ka. Digito nga balaygi, kat idaton mi matlaeng apo ken ka, kasi ka lang ti dapat maidaydayaw ken maiglorya apo. Nothing of us and all for you. We only take the joy, you get the glory. Nagsak mi apo nga maaramat, makita iti panagdakkel iti trabaho, at kwam ti gloria ken dayaw apo Diyos. Ita, kondisyon am deti lesson mi,
Tapno di kastagat bakarit kami nga dadapay nga grow. At giyaman kami Apo Diyos ti ado kinaimbag mo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tugaw tayo kakabsat. Alright. Amom kakabsat, no kumasyak investor, ikang ka iti kapital. May nga banag nga ikang ka iti kapital. Nga it's another thing nga amom nga padakkelan deta negosyong. If I am an investor and I gave you a capital and you don't know how to grow that capital and business, no makitam iti Bible, the parable of the talents, ada inik kan nat ti 5, ada inik kan nat 2, ada inik kan nat maysa. Di inik kan nat 5, napagduble na, right? Di inik kan nat 2, the same thing. Ngam di inik kan nat maysa kakabsat, han na napagduble. Okay? Kasi nga han na in-invest. So ano inaramid na kakabsat, DJ Master ka DJ 5. Bakit ninayunan na pa DJ? Diba? Ngam DJ na ikanti maysa, gapuda din na napag-multiply, inana na kakabsat. So my point is, if I am an investor and I give you a capital and you cannot multiply, you cannot grow the capital and the business that I entrusted to you, why would I trust you again? Diba? Baka bawi ko na kakabsat. Kastamot ni Apo Diyos kada tayo, insalakan na tayo, kat inikan na tayo iti biyag, kan nagkaado nga parabor. It's one thing to acknowledge eternal life. Ako natin, Lord, thank you for saving me. It's one thing to acknowledge your life. Thank you, Lord, I'm still alive. It's one thing to acknowledge the blessings of the Lord. Thank you, Lord, for my job, my family, my opportunity. But you know what? God does not only want you to thank Him. That is number one. But He wants you to multiply what God gave you. Kaya't nang grow ka kakabsat. Are you with me? Now, for all of these things to grow in your life, you must grow. I would like to address some negative thinking about growth. Maybe kung ayaw nga kastagat nabayagak nga Kristiyanon, listen to me. Ikinabayag a Kristiyano is not equal to growth. Ang nagaputa na bayag kan, kat nag-grow kan kakabsat. Okay? Siguro ikarkararag yung grow kayo, but you are not doing the things that you need to do to grow. I want you also to realize that growth is not automatic. It's intentional. You do not automatically grow. You have to intend to grow. Mabaling ako natin matkat, well, nataengan nakmutten, pastor, anang atapay ti maaramid ko nga para iti apo. Ante ko makunaan nga, ubing taypay lang, kat anak ko mat maaramid tay para ti apo. Uno nataengan tayon, kat anang atat maaramid taypay nga para iti apo. I want you to realize, kakapsat, amin tayo nga members, whether you are young or you are old, at the purpose ti Apo, kat mabalin na tayo amin ng usaran. Do you all agree with that? Say aloud, amen. So, because of that, we should be motivated to grow. Dapat amin tayoag-grow kakabsat. So, again, it's one thing that the Lord has blessed us, but it is another thing that we know how to make all of these things grow, and we should grow. Now, itinating nga malam kakabsat, kung na binasa tayo, but grow in grace. Okay? Rumang ay kayo kuma iti parabor. Tipod no nga panagrang ay kakabsat, tinga na so deti grow in grace. It means that we grow in our capacity to receive the grace of God. Grow in grace kunanan. Diba? Kasi ti grace ti Apo, like this. Ti grace ti Apo kakabsat, as labaybay ti kadakil na. Timbamot la tay gumo. Diba? So, tiket na nga sa ti grow in grace, ang nga jay grace ti Apo ti dumakdakil. No, diket jay capacity nga mang-receive jay grace ti Apo ti dumakdakil. Nawatan nyo kakabsat? So, no bay kaslabay, bay ti kadakil ti parabor ti Apo, ket timbat bit-bit mo, dapat agbaling nga drum. Ano kwan agbaling nga dump truck? It's your capacity.
So, ibig sabihin, we should grow, in the grace of God. Meaning, our capacity to experience the grace of God in our life. Alright? Now, i-topic ko itang malim kakabsat is, why grow? Apay nga masapol na grow tayo. So, politik lang ulitan. Kaya't ko nga ma-break DJ mindset nga nabayaga kon. Actually, no, dumano sinupay tinabayagan, tas laisupay yung tinarigat nga isuron. Madi ka kapsat. Okay? Dapat no nabayag ka, mas nga ma-realize mo, there are a lot of things that you need to learn. Because to whom much is given, much is required. Amo ko na nga, ubingak mo't pay, or nataengan nakmutan. No. Because ti Apo, at dati purpose na titunggal may sa kadatayo. Kaya't nakangamaramat. Sino ka dakay ti mamati nga ti Apo? Sino ka dakay ti mamati nga adda pa kaaramatan na ti trabaho iti Apo? Itay na iwanan. Adda pa kaaramatan nyo. Very good, very good. Okay. So itat nakakabsat, why grow? Okay? Ape nga dapat grow tayo. So there are 5 reasons why we should grow. Number 1, take this thing down. Spiritual growth protects us. Spiritual growth protects us, kakabsat. Ika na sa undeta, protect kakabsat kat kwa, panang salak ni buno, panangiliklik, panangikanawa. Oo. No, ag-grow ka ngamin kakabsat, mailiklik ka. I would like for you to realize that ipanagbiag, tapnon ti kasta kat nabalegi ka, ken makaayayo ka iti Apo kakabsat, masapol nga masursurom iti umiwas. Adda iti dapat nga iwasam. I would like to introduce that idea kakabsat, that truth. Kasi ti tao ngamin, awan di panunot na nga adda iti dapat liklikan na ken iwasan na kakabsat. Let me ask you, do you practice the principle of pag-iwas? For example, detigat para kada kayo nga young men. Adda young men nga kinasaritak dito ite lawas. Kaputa makita kakabsat ti barkada na. Active mo't pelang ti church kakabsat. Ngam amuyo nga men, han na mabalin nga agriro ti Biblia kakabsat. Kasi no sinot kadkadwam, isut mangimpluwensya ta panunot mo. Bad communication corrupts good manner kuna na ta Biblia. So nga, I believe nga numan pa ita kakabsat kat active iti church ngem nohan na maalwadan kakabsat in-inot nga maawan. Iso nga, agbalin to iso na nga kaladig iti young people nga agdagtang agpaiso nga nakatugaw, agdudumog, unuhan na makapahanahan na sumsumrot ti adal king kuana, apay kakabsat, at nakunlaapan ng kadigiti na inlubungan. So kung natwinarni nga, parok kung nakingkuana, makita very close ka kadigiti barkada. No deti lang ti warning nga itid kuking ka, diretson kang kung nakingkuana. No hamon tumutlaeng mawin isuda iti church, kat awan goal mo nga agsilaw kadakwada, napipya nga iwasam ida. Masapol ngamin kakabsat, nga adayan ti sistema tayo, data prinsipyo ti panag-iwas. Panagliklik kakabsat. Once nga nasave kan, dapat ma-realize mo, at digiti dapat liklikam iti panagbiag. And you know, listen to me, when you are growing spiritually, pag adalang kanti sa uti Apo, at mapasamag kan, masursurom ti mangliklik, masursurom ti umiwasan. So, spiritual growth protects us. Awatan nyo kakabsat? Laglagi po nyo dito. The devil does not target the strong only. Ang nga di strong iti target ni Satanas kakabsat. Remember, diba? Sino target ni Satanas? He hunts for the weak. Kasla kumainan ta, makigimgimong ka, new Christian ka, young people ka. If you stay immature, if you don't grow in the knowledge of the Bible, kat, siyempre, weak ka no kwa kakabsat.
Di ba? Sikat kasarita ti false teacher, di mo amot isungsungbat mo, di ka quick ka nga talaga. Alisto ka nga malila, kumbaga, di mo mapagdasig. So, ang mangyari sa'yo, ngayon, sikat ti target ni Satanas. He is after you. O, kaya't mo nga rin itatanga sika iti target ni Satanas. Di ba? O. So, ano ti aramidin ti spiritual growth kada tayo? It protects us from false teachings. 2 Peter chapter 2 verses 1 and 3. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought them, and bring upon themselves swift destruction. Ito ang matindi, verse 2. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil is spoken of. Kitaan nyo. Adot maanlilaw ko na. So, dito di may isang challenge kas pagarigan di Australia. Ikang kailang ti case tap nun ma-appreciate yun di bagbaga. Ije mamin Australia, ti kadaklan nga church, iso dito Hillsong. Kat nagado ti Pilipino kakabsat, nga Christians dito Pilipinas, nga idinag-move that Australia, deta Hillsong ti papandapag churchan. Amuyot Hillsong? Di kita itikang kantaan na kat Hillsong kakabsat. Kapo impyerno. Hillsong. Oo. Ni Jonas, magigimgimong ija-ide. Uray da Toto, di Edmond. Hillsong ti papapananda kakabsat. Okay? Nga mahanda pa yung tulog talaga nga na-save. Kasi amo mga minakat itao, kay kayatan nakakabsat, dete maka-cater. Amo no immature ka a Kristiyano kakabsat. Ti preference mo, ti Christian life mo is more on preference rather than principle. Deta ti kayat ko nga ma-realize supay. Ulitan, no immature ka pa nga Kristiyano, ti Christian life mo ket preference saan nga principle. Kasla ko madeta, kunada ket kay kayat ko jay Hillsong. Apay, punta very lively. Agasam ta full band. No full band ko na da, kompleto drums na, kompleto cymbal na. Oo. Katat tagakabsat ko na da, hala di jay. Ababat gimong. Oo. Dikad, you like a Christian life based on your preference. Imbes nga ti Christian life mo based on principle. So no Kristiyano ka, kat ti panagpilim, iti panagserbi ti Apo, kan panagpilim ti church, kat based on preference kakabsat, you are immature. Kaya't nga sa uwan, nakadepende, ijay likes mo, kan taste mo, ikayat mo nga church. But is that how Christian life is supposed to be? Do you serve God? Do you look for a church? Nga ti factor kan basis kat di preference mo? Or you should serve God and look for a church nga ti basis mo ket di principle ti Word of God. See? That's the difference. Iso nga, nakitak di jay kakabsat, iso nga kunak, I need to teach them the Bible nga adresak di gitoy nga bambanag tapnon no dumteng ti rigan-rigat iti panagserbida diti HBBC. Anda ko na nga, ijayag lata Hillsongan, adoonay mo ti requirement dito, is total, isunto lang nga iso. Yon, kastat panunot dagiti immature. Kasi sapsapulan tay panagserbi, kantay Christian life, kantay church, nga maitutok, wano maifit ka DJ preference da kakabsat. But I would like for you to know that Christianity is not based on your preference. It is based on principle. It is not based on where you are convenient to serve God. Di uray man kakabsat, nagasgasat tayo pa itatangag, daydayaw ti Apo ta, nakapilya tayo. Naka-aircon kayo man lag dita. Numasadot kay pala nga mapan makigimong dita, kat aircon lang nga roden kakabsat. Talaga nga nasadot ka a Kristiyano. Kasi, kita nyo man ti Biblia, adakad kapilya ididigidi Kristiyano ng imun una, awang kapilyada. Ano't paggaderan da idi kakabsat, balbalay.
Iso nga, iti balbalay, kas pagarigan, may isa nga distrito. O, may isa nga balay, 20 nga pamilya. Amuyo ka di kakabsat nga, no basaan di Book of Acts, idi adakam te airport ta Manila nga agawit ko. Mas basaan ta Book of Acts, nabasak DJ, amoy di parte nga natnag ni Eutychus. Agpiprits ni Apostol Pablo, natnag ni Eutychus, taapay, nakaturog. Two reasons kakabsat. Number 1, napaot unay di preaching. O, agasam no Kristiyano ka nga preference ti Christian ti panang ti preference ti sursurutem ti Christian life, hamo kayat di HBBC na. Kaapay kakabsat, napaot unay ta preaching. Ingka di sabali nga baptista hawayan kakabsat, nga dete kahit nang sa 15 minutes nalpas ta preaching ang kakabsat. Nakaragragsak ka Kristiyano. Kasano nga naragsak ka Kristiyano? Nasikalat na ragsak ni Apo Diyos saan? So kaya't ko nga maawatan nyo deta nga, haan nga dete, kastilatat kalakana kada gayon nga, awag ko kayat dito yan, nahigpit una, inak di ba? Kas di matlatak kalakana king kang kakabsat. Madita kasta nga Christian life. Nga no, dadim kinayat, gaputa hamo makomply, hamo nga makog-apan kakabsat, kat dimlat ta kayatan, kat ingkalat ta, di bangir nga church ang kakabsat. That's not biblical Christianity. That is self-centered Christianity. Sikati gapuna kakabsat deta, self-centered Christianity di jay. Iso nga, we all started as self-centered. Detat kayat ko nga sawan. Nga masapol tayo ti agro, kasi no self-centered amin na miyembro church, awa mapasama, kuri sa nga pulot baptist dita way paho kan hanalulo, agsisid no katsukatlat miyembro every Sunday. Kasano pa nga agro di church kakabsat, no kastat amin na miyembro, agsisid no katsukat, kaputa immature kan self-centered. Di namot nga ag-abide, di namot nga agtalinaed, tapno agramot nga dumakkel ijay trabaho, di apo, di local church na, di kayat ko nga sawa. Awatan nyo kakabsat. I hope nga daytoy nga truth can point itata, maawatan nyo, tapnon, kunayo kat, hanagayang biblical, di palipat-lipat ti membership na, sinak ko na kami na biblical kakabsat, aglipat-lipat ti membership naman. Nawatan nyo kakabsat? Kunanar ta Bible, kat, be ye steadfast, unmovable, unmovable, ang kaumak-akar. Nawatan nyo? Ang nga dete, kung kontrolin da kayo kakabsat, no? I hope you don't feel being controlled nga, kano umakar ka po, tagugot ni Pastor Probe. That you feel controlled if that is how you think. Dapat yung mindset mo ko na, maditikas to, kasi no amin na Kristiyano agpay sumot na ya. No amin na miyembro, iti baptist, kasta nga no, da di na kayatan, mapandibangir rin. No daman di na kayatan, mapamandibangir rin. Ano, mapasama ka, digiti amin na churches, ang kakabsat. Kasta ti plastar digiti daddo mga Kristiyano at Australia. Diyak amuno kastama ti plastar digiti daddo mga Baptist dita Hawaii. Nga mabali na kastamat. That's very immature no kwa. Of course, we all started as self-centered, but we need to grow. Tapnon iti kasta kakabsat, hantayo akas jay. So nga, anak inadanak idan. Imesa nga insurok kadakwada kakabsat deta music. Kasi, amom iti immature a Kristiyano, agsarsarak te kayat na nga music. Kayat na dete, no agkantakat permi nga nakal alive forever mo. Sa papalakpak, tapos aglalagto, pulpuligos, di ba? O, awang gidyat na, kas dala na pa nag-attend te concert. Amuyo di concert niya, magbagagon. Nakita di Facebookan. Okay? Marites yun. Okay? Anyway, alive. Nga nagragsak na nga kasjay. Di ba? Oh, anyway. Oh, inagdresa kakabsat. Hindi ko agsanudsod kanyak din ganon. Agsanudsod kanyak DJ ko, DJ may isang member tayo. Kaputa, naggapo iso na ti dikite Christian churches ijay. Kat idi pala dati Pilipinas drummer. Amuyot drummer kakabsat. Para bunag ti drum. Amen. Now, drummer. Iso ti drummer kakabsat DJ church. Kat among di do mga relihiyon. Ti talaga nga pangala da iti bueno da nga ag-worship ti Apo. Anak ko nayo, drums. No napadasan na nakat-attend ti Pentecost.
ipangala dat buwelo da nga worship ti Apo drums. Once nga di drummer na pa nagtugawan, anan, nagpiang-piang, kunanan. Papa mo di pastoran kunana, oh yes Lord. Let's feel the presence of the Lord. Oh, talaga kakabsat. Awan pa'y nagpris ka sumsumgar ka. Kasano ko sumsumgar ka kakabsat ka piang-piang pela di jay. Pero nga, di ba? Si, naawatan niya ni Jai, kat kunana kanya, pastor kunana, paano ngayon ito? Kasi nung mag-preach ka ng worldly song, tinanggal ko na yung worldly song sa sasakyan ko. Ngayon, meron akong mga Baptist na songs, meron akong Hillsong. Kunana, dapat patugtugot na kwa. Ano po yung Hillsong? Kunana kanya. Hindi ka sinong bata. Impakitak dito verse Book of Proverbs. Na kunana, a word faithfully is spoken. Kunana, is like apples of gold in picture of silver. Kunaking kuana, gusto mo ba? Mangalak ti mansanas, ipangkuyan ti arinola, sako idasarken ka, kanam di mansanas? Ay hindi na, hindi a pastor kunana. Kastamot iti Hillsong. Jay lyrics na, kaslaman sanas, at dadgad na ijay lyrics, ngam jay na aramat nga musical nga genre. Amuyot genre, nga genre ha, genre. Oh, jay na usar nga genre. Jay na usar nga genre, worldly, jay style na. So it's like apples of gold in picture of silver. Kat idinaamuan na, jay truth ko na. Ganun ba, pastor ko na? Oh, Brad. Ko na. Oh, ito na naman ang magiging challenge sa akin. Mag-a-adjust ako. Kinakailang kasi, pastor, yun yung nakasanayan ko na music. Yun ang ibig kong sabihin. So, tinagpintas king kwa na, ma-acknowledge na, nga di Christian life na, ada preference na. Pero, willing nga mangi-forgo di preference, tapno embrace na di principle. Kasta ti growth kakabsat. Amin tayo, ada preference tayo ka. Diba? Di kad mat nasulit mo ti umay mo ti malam ti Domingo. Di kad ko na, parigat ti malam ti Domingo, naklata di church nga pangbigatan kong kunam. Panunot no kat immature pa a Kristiyano di jay. Preference pa lang ti Christian life na. Oh, so dugdugat deta nga dagdagulitan kakabsat. Tapno agsagapsip kada kayo. That Christianity is not to be self-centered, it's not to be preferential, it is not what is convenient. But Christianity is principle and conviction. So if you do not grow, awa nakakabsat, hanggang nga mailiklik ka, digiti ka kastoy nga possibilities kan tendency. So it protects us from false teaching, it protects us from Satan's trap. Oh, amoy trap kakabsat, patibong. Do we have a divided groups after this, Preacher Glenn? Yes? Okay. Ha? Tawang pa lang? Okay. No, napintas kaming after that, you got a divided group kayo so that you can share your realizations. Ayan. I will end in 7 minutes. So you have 20 minutes to have the realization time with your group. Alright? Kaput ay tungtung kam Preacher Glenn, kat napinta sa kasi kung naawatan na jay idea, so nga, we'll do that. Alright. It protects us from Satan's trap. Among ngaming kakabsat, iubing, mayat aming kingkwana. At awan iti pagdasig na nga sistema di panunot, iti good can bad, right can wrong, better, good, better, best. Awan pa di nga sistema di panunot na. So, amin mayat. Kastamot kakabsat, nohang kapay nga nag-grow. Kasla amin agpapada. So ako naman, baptismat. Baptismat, kung kunam ngamin nuwang. Ngam no, ag-grow kan kakabsat. Aya, amumon nga mapagdasig. So nga, uray Domingo, kunada ko making kagat, 3 times no kwata sweldo mong kunada kingkan. Ha? 2 times. Apo, urit ag-tight sak. Oh, nangaramid ka man ti katwiran mo. Ag-tight sak mo't nuwan. Tak ka na makatulong ta church. Apo, digijay ti pangalala mong ka. Ngam no ibagat kan kakakabsat, nga ti ko na ti apo, to obey is better than to sacrifice.
Nag-tights ka nga paiso, di ka mo't nag-ube nga na pa nagigimong. Anak ko na ti Apo, makarimon ta sakripisyong. Kuna naking ka Oh. No, dakas ta nga adal keng ka, ay madingarod Apo, nga mapanag agtrabaho Domingo. Sakon to ikatwiran nga ag-tight sakmet because to obey is better than to sacrifice. Kasi ni Saul, api din pinatay amin. Kuna nga kasta ni Prophet Samuel, ang kagtagtagari, kasi di kita nga mangmangod mo nga bakbaka, idaton ko ti Apo. Kita anak ko na ni Samuel, ay ko na, to obey is better than to sacrifice. Agpaiso nga dadaton mo nga makarimon, kasi di ka sinurot the instruction ti Apo. See? Kakita yung tatagap. So nga, it protects us from Satan's trap. It protects us from wrong choices, kakabsat. Hantay maiwasan nga agpaiso, kala ko mabagi. Hamo maiwasan nga adot agpanatan yan ta arubayam. Ngam no napigsat immune system mo, ang kamaakaran. Kasi di Apo, idisakbay kam nga mapan, intake heed ko di advice ni Preacher Glenn, Manong, you need to take, di ko na kanyak, di napanggam ni March, B-complex ko na. Kasi di B-complex ka no, si bibiyag ka ti al-al daw, nakaturog ka ti rabi, di daddo mga min aswang, si bibiyag ti rabi, nakaturog ti al daw. Dat ko na, ay mayat. Iso nga 1 week before ka, madamag ko, aguyik da, tatrangkaso da, agpapanatan da, text, Pastor Jack Makapanjay, kapilyang agsum kami, takas tuyak sa sakit. Apo ka sa no, deto yan. Iso nga ko namin kan ma'am kay, i-complex ta, ag-vitamin C ta, papiksaan dati bagitan. Iso nga di mapang kami, agsasakit da, kakapsat nga daduma. Ngam kasi ti Apo, ore kasanot ka, busy ka stressful day, inaramid midjay, hanggang nagsaksakit. Napigsa di immune system by the grace of God. Kasta no, grow ka. Adun ti maupupay, adun matnag nga Kristiyano, adun agbabacksliden. Sika, adda ka penag ta. Adun agpapanawan, agkukwitan, adun ti masansin mo pampanunot na, kadag kubkubar di a Kristiyano. Sika, adda ka penag ta. Amen, tita Minda. Di tita Minda na pigsat immune system na. Apektado. Manipo didi aging gana ita kasla Bangko Sentral subok na matatag. Amen. Pambira. Tita Minda, Bangko Sentral ka ba? Bakit, Pastor? Subok na matatag. Okay. Spiritual growth protects us, mga kapatid. Number 2. Spiritual growth prepares us. Spiritual growth, kakabsat, isagana na ka. No, listen to me. No, imo na, you have to realize nga ti panagbiag, masapol nga da sistema nga umiwas. Amom ti umiwas. Okay? Amom ti umiwas. Dandanan nyo dapat iiwasan. Number 2, ti panagbiag tayo a Kristiyano, ket panagsagsagana. Blessing is only for the prepared. Blessing will only be enjoyed by the prepared. Everything you do in life is a preparation Nakapuot ka pa iti mapa, nag-flight ka dira. Da kayo nga nagbabakasyon Pilipinas, api di kayo na pulos nagsaganan. Doon man itong bigat ti flight mo, nagsagana ka lang tagal. Kaya Brother Reggie, ni Brother Reggie da. Pero, ag-flight ng kakabsat, ag-flightan. So nga nakiktot kami amin, damo ni Brother Reggie. Diretso di flight na. Agsagana ka, di nga kakabsat, you prepare. See, spiritual growth prepares us. Life has stages, so dapat nag-prepare. I don't need to go and discuss about the philosophical and everything, but I hope you realize, nga no, ag-grow kayo itakakabsat. Kat umay DJ, dimdim lang amuno, anamot ti pangaramatan ti abugan ka. Kat isagsagana na kagayam, ti panangaramat na gan ka. Ay pastor, pasugin for 7 years. I was 15 years old when I became a pastor. Kat for me, it was about pastoring. But for God, it was about preparing. Sagsagana na gayam kakabsat. Iso nga ide agasyumak dito yan, 2007. Haanak nga brand new pastoran. Haanak nga dete katiliw nga naisabak. At the 7 years nga experience kon, iti actual nga pastoral work. Iso nga dete pastorak dito yan, kasi di Apo, damot sang kabatitan nga knowledge ko, practical knowledge ko, iti pa nagpastor.
preparation. Now listen to me. Amuyo ka di nga, deti agdama nga, level tayo nga HBBC ita, kat preparasyon for greater. Last week, amuyo tinted ni Pastor Abante kanyak nga topic, global ministry. Ada nag-preach about pastor family, ada nag-preach about the church. Yung topic ko kat global ministry. So ano tinted ko nga topic? The mechanics of a global ministry. Diba? Why? Global ministry. Kaya nakasawan, apay nga iti churches tayo, kunag. Apay nga iti vision tayo kat hanga pang local, pang barangay, pang sitio lang, pang probinsya. Apay nga dapat iti vision dagiti churches tayo, pang global. Apay, anyo kunaan ko mga probinsya kayo lang, dakam tupay kakabsat, third class municipality kam ide, probinsyano kami, ngam apay nga naaramid mi by the grace of God. If we can do it, you can do it. It's difficult, but it's doable. Kunak mo da. Amen kakabsat? So sinong bata? How to have a global ministry. So yung pangkumot na gitay kasla nakita tayo nga importante nga laws and principles to sustain global ministry. Kasi kakabsat, listen, hanga nalaga nga sustainaran, deti church tayo ita, ha? Na yung baglangan ng takasla ko madita Hawaii, maasahan tayo di preacher Glenn, maasahan di aks tayo. Amen? Kanda kayo nga do mga men, nga support men. Awang kakabsat, do papaanawa kayo kumadita, anak global ministry tayo kumangaroon. No awan unity yo, no hangkay nga one heart. No kung kunayo, bapaman Australia ni pastoran. Bapaman Europe datay man timang bayad ta trip nan. No kastan pa nagwurwurot ta panunot mo kakabsat, tadagsen ko maan. Awan mo lakas ta ti pampanunot na tagakabsat. Ibagayo ka dino, dakas ta takwa, patamay tayo. Ay, pakwa tayo, paanbularyo tayo. Kasi, at dati ko, adaangin, di panunot na, patudok tayo tinidel kakabsat. Tapno rumor di angin na, amen? Saplitan nyo ti kuha. Saplitan nyo ti saluyot kan marunggay. Tapno di kastagat maitama di kita pang panunod na. Awan mo lang, amen? See, that's what I'm saying. Kat diyo lang amo nga, di napaspasamak mo't kada tayo. I can now speak this, nga awan ti revenge ti puso, awan bitterness ti puso, though it was painful. But we can speak that the trials we've been through as a church kakabsat, in God's perspective, was only a preparation. We could now be able to say that men meant it for bad, but God meant it for good. At isot nang i-prepare kada tayo for a greater ministry kakabsat. Amen kakabsat. So nga kastamod kada kaita, aggrow kayo. Ang nga dapat ni pastor, ti agpagpakaasi kada kayo, dagay ti dapat. Ala na pastor, ala na preacher Glenn, disciplean dakman, trainingan dakman, bisitahan dakman, mentoran dakman. Ang nga detay, Brad, umay kanto mambisitaan. Nagadupay lang excuse mo. Casting amin. Ay, masapol, amom no naawat, no, the momentum mo ti Christian life mo, talaga nga si kati mangisarak ti panag-grown. You take ownership and responsibility for your personal development and growth. As an example, you know, as your pastor, mga kapatid, I came to a point that I take full responsibility and ownership of my personal growth. Do you realize, Gloria, dakyan ta airport kakabsat kat ag-study up. Naimbag ta inikanag ni Preacher Glenn, dete nangisit nga isulbong mo dito. Oo. Iso nga, ori na kasarsaritak mangmangag ko, di na among agdingdingagak nga, kasarsaritak nga adadingdingag pa sa balay. I preach a message, I started a series of lesson idikalman kakabsat idibatak. Amo yung title na, The Causes of Failure. The 35 Causes of Failure. Wow, di ba? Kung bagagat lumaki na, sinapol ko di problema, apehan agandar. So kinitat, unat, mamati ak kakabsat, nga ti Biblia is a book of law. Kat masapol nga ako nakapo kaya't kung agsaksid, nagiti kakabsat, iti career life da, ti professional life da, kaya't kung agsaksid da, ti student life da, ti family life da, ti marriage da. Kat no, jak isuro ti biblical law and principle, ikita itukot secular ti pagpidutan dat prinsipyo, datap no agsaksid da kunat. So nga, please give me a lesson.
You know? Jak makaturog, jay, flight me from Manila to Australia, 7 hours, isot inubrak, nag-study at the causes of failure. In-share ko di kalman. Kaya ito tayo share kung kada kayo. I-series of lesson kung kakapsat. Ngam ituloy tayo itong maminsanan. Amen? Agrupo kay Pelag Realization. You have 20 minutes to do that. Magkararag tayo. Lord, thank you so much. And what a blessing, Lord. There is so much that I could impart and share and teach to our people. That dakka na challenge ka dakam ita. We need to grow. To protect us, Lord, and to prepare us. Nagbaling kam ko mga stable, steady, strong na Kristiyano, Apo Diyos. I give you glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Thank you so much, Pastor Pruvi. Sorry ka dyan nga madidbagbagi na kat espiritu na tibkarla tayo. Amen. Praise the Lord for the wonderful message, kakabsat. Tumagdar tayo rin kakabsat. Let's pray for our tithes and offering this afternoon. Kararag kakabsat the offerings to you. Lord, Heavenly Father, nakasisayat kaloon ni Apo na kabagbagas ti mensaheng impadalan mo ti adipen mo, O Lord God. Numampay Apo iso nagat na bandog ni impisikala na dan itirikrik naan ngam Apo ti Espiritu, ti wisdom, iti anointing mo adakeng kuana. Kitagyaman kami launay, O Lord God. Lord, as we will reflect on this message later, O Lord God, tulungan na kam kading hangabang sayang deti nga opportunity, O Lord God, nga agawid, nga nag-enjoy, nagdingig, nga mawon pakiaplayan na. Help us, Lord, to reflect and find ways that we could implement this in our life. But at this moment, Lord, as we give our tithes and our offerings, we pray for your blessing. Thank you so much, Lord, for providing all our material needs and even our wants. And thank you for this privilege that we can support your work, not only here in Hawaii, but throughout HBBC Ministries. Thank you so much, O Lord God. Skalat may gloria ken may dayo kadigiting may iburay, Lord. All this we ask in Jesus' most precious name. Amen. You may bring your offerings sa kapsat. Amen. It's an adjustment for all of us, kakabsat. But before we have Pastor Purvi close us in prayer this afternoon, iti mang dawat italno nga agi-share iti reflections na itata. Ana iti nanggagan na adal ken ana iti kayat nga pakaibalbaliwan no anak kayat ti Apo nga mapasama kiti panagbiag tayo. I will start, kakabsat. Dakkel nga banag DJ nang gagtatay that Christianity is not a matter of preference but of principle. Amen? DJ example na tatekot music for example. Ada kanya tayo, ada talaga preferences tayo, ada gusto ti ading-dinggen. Nga dori Kristiyano tayo gat adala ta digitay kaslahaan nga ning hanga Kristya hanga pumasa. Amo ti DJ kakabsat, amen? Apay, hanga gaputa madino digiti isu ti preference tayo. Di pa nagbiag tayo kas Kristiyano talaga nga kaya tayo sumurot iti Apo. Dapat iti prinsipyo iti Apo iti masurot iti panagbiag tayo. But I will work on that and daw-dawat ko iti pamendisyon ken wisdom ti Apo nga makitak pa iti dadu mga partes ti biag ko nga aramidek nga it's because of my preference and not because of biblical principles. Sinut sumarno kabsat. Duwapay before we have Pastor Pruvi close us in prayer this afternoon. Lan. Amo ka mamin di kakabsat. Hantiro urayan nga dito agi-submit tayo dito design realization. Digiti puntos ni Pastor Pruvi at the timeline na ba adapi deadline na amo nga habang agdingdingag tayo ka at the realization tayon. Ada nagisaritaan ti Apo kanya tayon. So nga dito nga part na lang kakabsat kat iburay tayo. Kaya sino pa kakabsat duwapay? It will be a different setup next Sunday palubos ti Apo. Lan, ako nagbabain. Ni M, di share ni M. Amen. Naimbag nga malam pastor. Good, praise God ito yung na-share nga preaching and also preacher Glenn ito Sunday school. Good. For my realization kat DJ number 2 that spiritual growth prepares us. Good.
DJ ti dawat ko ti Apo nga ako naket ala Lord amok nga adu ti planom ket dadi ti desire ko nga mas maaramat pa iti ministry ket kasla ko mete ubing nga naitip cool ala met deta pagtagtak kelam wala daket ket kas may isa nga believer ka di makkal iti church nanipod nga na yan nakakat adada mama kan daddy J church sen ket amok nga shock personally narigat already magkalak ti church alis 2 o'clock ta nga mai kuha iti lubong kakabsat ket how much more digito kabaro nga believers ket nagpintas di jay nga kuha digito gayam mangyari kanyak ket nari iparealize ti Apo nga it's kasla i-refine nak i-reshape nak ti Apo ket dapat lang willing ka nga agpa-reshape ti Apo ray nasakit adu iti pagdaldala na adu iti ipasaad ti Apo king nga masaktan ka ket kuagayam ti Apo DJ panggap ti Apo nga i-refine na tayo for His greater purpose ket nagpindas DJ number 2 nga spiritual growth prepares us talaga it's kasla ko pinagdakkel orehanak di magkal kakabsat ngam ti height ngam DJ kasla growth DJ kas maturity ko mga min hanga DJ nalaing ka or kuangam DJ kasla kinataknong mo ko na ni Pastor Provi di kalman ket DJ ti desire ko nga ala Lord I want to grow more lalo ito yung mararamat active pinag-preach kakabsat ket kahit ko nga DJ biyag ko ket sikati ag-reflect hanga shock DJ ko sika iti makita iti biyag ko ket kahit ko ba nga paaramat pa iti Apo ket DJ to obey is better than sacrifice kakabsat ket DJ nga rod kung kunami kay ni Shelly ket Apo narigat ti biyag dito Hawaii ket personally kakabsat talaga nga awan ti dakkel nga ipon mi ngam kasla kahit mi kumamot ti sumurot kadigiti family mi nga napan mainland ket makaalat at balay kasla ni Brother Dexter di testimony na nga human nature tayo kayat tayo di ba sino kumahanga makayat nga ag-improve ti biyag tayo nga nagpindas di jay to obey is better than sacrifice nga awang kwenta na ita sakripisyum no hanak mat lang nga inobey slakas jay ko maket kasla ko mati anak ket agawid kat 8 o'clock kunana nasuwang pat kat balay adati dalam nga Jollibee para kinyam alas 10 maten hantong nga naragsak kat jay naganak di ba nga already the Jollibee ket 8 o'clock ti saritaan. So, thank you Pastor for that spiritual growth kit patuloy na kam nga karkararag nga agasawa to be more useful iti ministry dito wipe out kaabsat. Amen. Well, malagip ko DJ ko na ni Pastor kakabsat. God's blessings can only be enjoyed by those who are prepared. DJ pa nakaalak, DJ Messi. Ang direct yung baga ni Pastor, but God's blessings can only be enjoyed by those who are prepared. Amin tayo imighty church. Amin tayo adati church. Ngam amin tayo lubos iti blessing na nga nagdingag apay na dumaduma ti preparation tayo kakapsat. Amen? Dapat nakasagana tayo nga umawat ti pamendisyon ti Apo tapno permi nga ma-enjoy tayo. One more before we close in prayer kakapsat. Amen. Ti nakisarita ni Apo kanyak DJ, spiritual growth protect us. Especially DJ word ngayong baga ni Pastor Provi that the devil does not just target the strong, he hunts the weak. This is from the perspective ti wife ti preacher tayo dito iti Hawaii. I know ti desire ni Glenn is to become nga DJ, matulungan na ti ministry, matulungan na ti pastor tayo kende ti vision ng global talaga ti papanan ti pagturungan ti church tayon. And ti may nga kumbaga kumpanya ko namnatan or any organization, it's as strong as the weakest. Can ti ni Glenn ti desire na is to help our pastor. Can ni Glenn haan man nga DJ kasangam no adati adangamin di kayat namot nga ramiden no anati kayat namot nga ways to help our pastor, our church, isang guni na kanyak. And I wouldn't be able to support him. I wouldn't be able to he wouldn't be able to fully help our church grow no siyak mismo ket weak kumbaga. No siyak mismo ket han ko matulungan isuna. Idi church tayo di bakara di staff tayo adat ibagbagadang
sakristan, and these are the giji mangtulong kanya da nga mangubra DJ department daw or no anaman ti obrada di church. And Glenn did say nga siya ti sakristan na. So coming from that kabsat ket haan lang nga ni Glenn ti dapat grow, but mostly siya ti grow. And maamiris ko kabsat, there's a lot of aspect in my life nga kailangan ti grow. But thank God for giving me humility nga maamiris ko dagitoy. Ken DJ laeng itultuloy dak nga ikararag kabsat kasi kayat kumot nga haan nga siya ti agbalin nga maka-impede ti pinagserbi ni Glenn, ti pinag-grow ti church tayo. So, DJ. Amen. Bagbaga kami ni Jay, baka rin di kakabsat ka di staff ko na. We as HBBC family, not just as a church family, but as an organization, nang runa ka di key staff, we are only as strong as the weakest. At ada di kita taulok wa nga ti komportable nga pagpaguyod lang. We might be big, we might be great by God's grace, but di kakapsutan, di ti targetin ni Satanas. So trason na nga maperdite nga si bubuo. So dapat amin tayo, desiren tayo ti agro, desiren tayo ng agbalin nga protected para iti trabaho iti apo. Amen? Amen. Thank you very much kakabsat. Kas lang kayo makarelate ka, DJ word na sakristan. Hindi ngayon nag-testimony di DJ staff. Amin da kakabsat, da kasla assistant da, kat DJ ti terminology da sakristan da. So ni sister ba dito pan nakasakristan kung what kakabsat. Amen. Tumagdarte nga rod, let's sing one more hymn before we have Pastor Puvi close us in prayer this afternoon. Let's sing that song. Diyos ko patib kerenak. Ang papigsain nak dito. Diyos ko patib kerenak. Oh, Diyos ko papigsain nak. Amen. On the first verse. Right now, first verse. Diyos ko pa, pigsayan na, iti pamati kenayat, imulang dagito'y sakag, iti batu asibibiyag, Diyos ko patib keremala, daytoy pamatiken ka, alayan nga iragbat, itinangat nga tuwabiag. Apuik ka, temto'y dwa-dwa, ken buteng ito'y kararwat, kapluawan tilapen na, ngawatek day tagrasya, Diyos ko patib keremala, daytoy pamatiken ka, alayan nga iragbat, itinangat nga tuwabiag. Last verse. Pagsadwen na kadiyama, tapujak agbasulken ka, ket amin nga ramid ko, nasamit makaay ayo, Diyos ko patib keremala, daytoy pamatiken ka, alayan nga iragbat, itinangat nga tuwabiag. Amen. Pastor Puvi, please. So, next Sunday, we'll have a transition tayo tayo. Ito yung transition kakabsat because we are preparing to grow even bigger. Remember that for every progress, there is always transition. And transition is not always easy because there are adjustments to make. But if you have understanding, numaawatan, di ka maka-cope up ka DJ transition nga aramidin tayo. Amen? I'd like for you to know that HBBC is not only a maintaining church. We are a growing church. And if we don't grow, we die. So would you like to die? No, you need to grow. Okay? After the service maybe, kung may time pa
I could meet with our key people and the rest will go. But some of the key might want to stay and I could meet with you. Kung may time pa, pero kung wala na, we could do it next time. Alright? Let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Thank you so much, Lord. Our life is yours to control. Thank you for making us realize, dear God, that the highest, the most significant thing we can do with this life is to serve you, to be of service to you, to be your channel and instrument of your grace, your truth, and your blessing. That, Lord, our highest goal is to pursue. Iti pa nagserbi making kaapo. Saan nga iti pa nagpabaknan? Saan nga iti pa nang gain tinay lubungan? Numan pa agyaman kam gan ka, tasan ka na paidam, and you give us all things richly to enjoy. But you have taught us not to focus on those blessings you are giving to us, but to focus on you and to treat those blessings as a stewardship, Lord God. Help us to grow more and bless our brethren in Hawaii. That agyaman nag-apoy di partnership da, haman nga kanayon nga may acknowledge. But I'm so thankful, Lord, that they are very committed and consistent. They are more matured than just people who need acknowledgement. And thank you so much, oh God, for Preacher Glenn. Also the testimony of Ma'am Bernadette. What a blessing, dear Lord. Di nga puso na apo, that ambok nga dakdakkel tupay nga blessings ti ipatalik mo kadakwada apo Diyos. That bendisyon na vidasa nga pada, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Good day, kakabsat. God bless.